I'd like to speak to you this afternoon on you and your pastor. Hebrews 13 verse 7. Hebrews 13 verse 7 and 17. Okay, Hebrews chapter 13 verse number 7 and 17. Let us all read. The Bible says, "Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation." 17. "Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief. For that is unprofitable for you." Let's pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise. Thank you, Father, for our salvation, for eternal life. Thank you for another day. This is the last Sunday of April. Ket pakawanem apo dagiti bindot mi, nagkurangan mi, naglabsingan mi kan kaama. Dawaten mi ti panang dalus mo ti biyag mi, tapnon ka dinasayaat iti panagsaad na, dagiti manggagan mi nga saom itat nga malem. Deti nga lesson mi ket may nga dakkel a problema kan sakit ti adu nga churches apo. Nganuhan nga maadresan, ket malapdan iti napintas nga panangidaulo iti adipem. Ken iti panagdakkel ti pamati dagiti anak mo. Isu nga ita mabalin nga deti ket review to some of us and reminder. But Lord, deti ti maysa nga important ingredient iti healthy church. And we believe that a healthy church is a growing church. Bless this hour. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated. To build God's church, there are fundamental principles and teachings upon which our lives should be built upon. You know, nuapay nga adu ti churches, nga hamo makita ti reflection iti apo iti kagimungan. Adu dagiti hanan na imbag nga mapaspasamak, miyembro nga agkukurot, pastor nga mamamag nga agpreach, han nag-grow, kaslag balin lang iso na nga social club nga mapangka, ket makilanglang ka lang, ngem no mapagsasaritaan dagiti panagserbi, panagsakripisyo kung dadumapay. Saan mo nga makita kakabsat kadakwada, dayjay isursuro ti Biblia nga self-denial, sacrifice, obedience, di pudno nga klase ti panagdaydayaw iti apo. That is because they lack some of the important ingredients that make them a healthy, strong, vibrant, and thriving church. Well, not to ignore the reality that dakkel nga makaapektar kakabsat dayjay community or context or place where the church is located. For example, dito Pilipinas, nalaklaka lang ti mapanag house to house nga ag soul win. And you cannot do that in Hawaii or in California. So, adu nga sistema and logistics ti aramidem. So, it's challenging. My point is, nagpapada ti challenges nga sangwon iti churches. But for all of us to become a strong, vibrant, and thriving church, we need to be built and founded upon the principles of the Word of God. Dito iti maysa kakabsat kadagiti. Dito i-share ko kada kaita nga malem. Ti maysa kadagiti basic and important principles that every church member must learn so that this church will become a thriving, growing, and healthy church. There are a lot of things. For example, makitam digiti churches nga awan cheerful giving na kakabsat. Mabaling nga adut miyembro na. Ngem hamumarik na iti bara iti spiritual life da. Because one of the single best measurement of your spiritual temperature is in the area of generosity.
Kasi no giving ti pagsasaritaanan, ado nga aspeto ti biyag tayo nga tao, iti tiraan na ken ramramon na kakabsat. No cheerful giver ka, amom ti self-denial, amom ti sacrifice, amom ti obedience, amom ti usto nga pa nag-serve iti Apo. Ngem no hang ka cheerful giver, hamo maawatan di kita nga banag. So, makitam tay church nga the cheerful giving principle na, nga sursurutan na, kan tay church nga awan cheerful giving na. Another ingredient is soul winning. Makita yung digitay churches nga awan soul winning na kakabsat, matmatay. Because a church that does not evangelize will fossilize. Matmatay. No hanga matmatay, natayan kakabsat. Iso nga, dita mainland US, makita yung awanan ti soul winning, church planting, can mission endeavor digiti adu nga churches. So nga they have big buildings but no people. Dito Pilipinas, we have no buildings but a lot of people. So, di problema da kakabsat, dakkel building dawan tao da because no soul winning. Another important ingredient iti church kakabsat ket family based. Tingnan na sa ti family based. At the makitam di church nga the strong challenge nga whole family should serve God. At dami di churches nga awan ti strong emphasis na ti family. Kalay di kalman. Nakita yung panang-emphasize ko kakabsat, may pang ti family. Talo, Domingo detang kakabsat, 3 Sunday mornings already. That I've been preaching about engaging our family in the Word of God. Engaging our family in the work of God. So makita yo, nga no awan di kita nga emphasis, di kiti anak mabaybayan, tumulad-tulad dan ti uso kakabsat, ket kasla dita Amerika, ado di kiti churches nga di ununana, makitam nga conservative ti music, conservative ti panagbadbado, napintas pelang tilangada kakabsat, makitam nga talaga di standard ti Biblia, but somewhere along the line, they failed to teach their children, to engage their children in the Word of God. I don't know, for some reasons, mabaling nga kinabisit panagbiag, bimao ti spiritual life, wano limami is dati Apo, kat di dan maatendaran di kiti anak, nga isuro ti sa uti Apo kakabsat. And what happened? Dagito yung ubing nga si maruno, kat isarek damutin kakabsat, dagiti trend, uso, kan style nga na inlubungan, iti uneg, iti church. And so churches changed throughout the decades. Nagbaliw dagiti ado nga churches because they failed to emphasize another important ingredient, which is biblical standard. And I want you to know, and we have to praise God, nga diti HBBC kakabsat, digiti nga basic ingredients, I'm so thankful. Tahan nga napukaw kanya, being a next generation pastor, a senior pastor. Dito'y puso kakabsat, lumiliyab iti biblical standard, church planting, soul winning, cheerful giving. No awan di kita ti church tayo kakabsat, hamo makita ti usto, nga panaggrow ken panagduras ken adayo ti blessing ken favor ti Apo iti church tayo. Iti biyag tayo a Kristiyano. Amen ba? So nga dito inak i-share kada kaita nga malem, may sa daytoy kadigiti ingredients nga mangpabileg, mangpatibker, iti gimong, kan mangpabileg, mangpasaya at ti biyag tayo amin nga members wano coming iti Hosanna Bible Baptist Church. Kat dayto nga message is entitled, You and Your Pastor. Dahito nga mensahe kakabsat, no once nga naadal iti church kat nagkaroon ti proper education, ti church may papan ka dito nga topic, they reap the blessings of obedience. Amen. Nakita yun dito, binasa tayo ti verse 7, kuna na dito'y, remember them which have the rule over you. So at datwa kakabsat, nga involved iti may nga relationship. That word nga remember them. Now, in our English, amo tayo nga, it's a command. Iso nga, at the silent, ijay unaan, takbay jay remember. Iso jay word nga, you. So, it's a command talking to a group of believers telling them, you remember them. This is a relationship. You, the members,
then the pastors. What is the relationship? Remember. So there's a relationship involved, which have the rule, that the duty the pastor, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, surutem ti pamatida, considering the end of their conversation. And then we drop down to verse 17, and it says, obey them that have the rule over you. That's another statement, but the same relationship. Another statement of the same relationship. The word is obey. You obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. I have seen a lot of churches nga piman ti pastor, han na may preach ti kayat ti apo nga i-preach na, because he feels being limited or being suppressed by the members themselves. Why? Because the voice of the members are more powerful than the authority of the pastor. So idat nakakabsat, at dati upat nga prinsipyo nga mabalinhan tayo malpas. But there are 4 biblical principles. May panggep ka detoy nga topic. You and your pastor. Now, let me just give to you the importance of this. Ituloy ko man pa nga introduce kasi urihan ko malpas amin basta may pasagupsip ko lang kada kayo nga uray manuntun nga tawon kakabsat amuyo ko man deti nga prinsipyon. Nagsagupsip to kada kayo dito yan. Now, kasla ko DJ, relasyon ti anak iti naganak. Nalawag ti kuna na ti Biblia, children, obey your parents. That's a relationship. Children and parents. Kadigiti adu nga bambanag nga ingredients how to have a strong family, how to have a successful family. Data ti may nga ingredient, the relationship of children to their parents. Ustong unuhan. What makes a strong family is not a big house. What makes a strong family and blessed family is not a nice car. These are blessings from the Lord. Amen. But what really makes a truly blessed family is, one of the ingredients is Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord. No di kiti anak kat handa na surusuro data nga bilin ti apo kakabsat, they will never reap the blessings that are promised in accordance to that command from our Almighty God. Gusto unuhan. Kastamot deti nga lesson ita kakabsat. Kadeti gimong tayo na ibaga kadaka itay ado nga ingredients that make a strong, vibrant, and thriving church. Daytoy iti maysa kakabsat. I have seen churches that know how to win soul. I have seen some churches that they have nice people. But these churches did not know and were not educated how to treat their pastor, how their relationship to their pastor, and in return, digiting nga churches, digiting nga miyembro kakabsat, nagbalinda nga buong ti ulo, bengeg nga miyembro, hana may surusuro, hana pa iturong, and they cause a lot of problem in a wonderful church. Nagpintas ka gimong, ngem gaputa, digiti nga tao, handaan mo dati nga prinsipyo, when you talk about soul winning, okay da. When you talk about prayer, okay da. But when you talk about pastoral authority and cheerful giving, masaktan jerik na kakabsat, isuda ti mangkos iti problema ti uneg iti kagimungan. My question to you is, would you like HBBC Waipahu, Hawaii, including Maui and the Big Island? Let's just put it this way. Would you like HBBC Hawaii to be thriving and vibrant in the coming years? Amen ba? Amen. Daytoy nga rod ti maysa nga biga culture nga i-develop tayo from the beginning stage of our church. Umadu kayo
Ngem no da kayo kakabsat nga members, especially kada kay nga men, kathanyo mo deti nga prinsipyo kakabsat, manayunan kay tumanen, umaduti members dita, katnuhanyo mo detoy, madadael to iti trabaho iti apo. Okay? Now, our attitude toward the leadership of our pastor and to the pastor himself will be given if we know and have recognized these very important things. Digiti upat nga ipakita kada kayo itatanga malem. Okay? Number 1 kakabsat, nga dapat maawatan tayo, maipanggep iti pastor. Number 1. Everybody read the first point. Ready? Begin. Is the one who calls and puts his own pastor, or he is part and not the church. Okay. Deta kakabsat ti umuna nga dapat ma-inculcate kada tayo nga biblical principle. Sino iti nangipatugaw ken nangisaad nang dutok iti pastor nga mangidaulo ti church? Sino kakabsat? Is it God or the people? Let's look at Jeremiah 3:15. Jeremiah 3:15. It says, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Sinot ng Ted ni Apo Diyos. Katintad na kakabsat, nga tiintad na pastor, and purpose not to feed you with knowledge and understanding. Let's go to another verse. Ephesians 4 verse 11. Okay? Now, the Bible says, and He, deta kat ni Apo Jesus, when He ascended up to heaven, the Bible says, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. So, naggapuan ti pastor, sinot nang isaad, sinot nang ipatugaw, nang dutok, ken nang iposisyon, iti pastor, nga mangidaulo ti church, nakalawlawag ti ko na ti Biblia, He. Now, tapnon ti kasta kakabsat, maawatan nyo, daytoy dayjay, isursurumi kada kayo, nga government iti church. How is the church to be governed? Dinggan nyo nang runa kadagay nga men. Dapnohan ki agin lalaing. Ure pa sinno kayo kakabsat, ti dapat laglagi pem, adda dinutukan ti apo, adda pinulutan na, adda inpatugaw na, ket siya sinuman iti kinatao na, haman nga makaayo ti kinatao, deta nga pastor ti imatang mo, haman nga pleasing di personalidad na nga makitkitam king kuana, haan nga di kinatao na ti kitam, ti dapat maawatam, di panunot mo kunam, ni pastor ti dinutukan ti apo, nga mang pastor kada kami. Di nga mindset kakabsat, ni pastor itinsad ti apo, nga mangidalan, mangiwanwan iti pamati miken spiritual life mi. Sino kada kayo kakabsat ti mayat, nga awan pastor na, nakapuot ka pa'y kakabsat, kasano kang agbalin nga karnero, no awan iti pastor mo. Da kayo naiyarig kayo nga karnero iti Biblia. Ti karnero kakabsat, may isa nga kanengnengan nga animal. Ngam isot may isa nga kaemaan nga animal. Nagriri kakabsat. Ngam nakuneng. According to some research, nga ti karnero, hanamot agawid. Katkastat kristyanong agpayso. Numayaw awanan, dinamot pakigimungan ng kakabsat, malipatan at Domingon, malipatan ng Merkulesen. So, karnero nga talaga. Anapay ti karnero? Ti karnero, kakabsat, hanaan mo nga i-discern ti good and evil. Oo, iso nga, hanaan mo nga pagdasigan ti mayat nga makan, madi nga makan. So, kastamot ti pastor. Ibagami kada kayo, madi daytoy para king kabrad. Daytoy ti dapat para king ka. So, kaspay sa nga member, hamo nga dagsenan kan tagidaksen. Dagita nga wagas ti panangisuro kan panangidalan ti pastor king ka, kasi isot serbimi nga dinutukan ti apo nga mangidalan kada kayo. Naawatan nyo kakabsat.
We have the authority from the Lord, the one who called us and put us in the church to guide you, to oversee. The Bible says, watch, not watch, agbantay. Bantayan da kayo kakabsat. Oh, isungarod nga, kung kunano ka ni Pastor John, kunana kat, masapol nga amumi no, manutsweldo yo, kunana, apay. Kunam siguro kat, grabe mo't ni Pastor, pakialaman na pa eh. Amun na, no, manutsweldo mi. Para anak kumamot, dayjay. Di ba? Damagam di bagim. For what purpose nga dapat maamuan ni Pastor, no, manutsweldoin mi? Yes, because we check the record. We want to find out if you are honest with your giving to the Lord. Why? Because we are teaching you the Word of God. And we know that if you learn to obey the Word of God, God will bless you. So we are God's representatives. We are God's ambassadors. God is your main pastor. We are the under-shepherd. So ti Apo, idalan na kayo, babaan ti panangisaad na kumbaga, dakam ti binaon na, dinutukan na, inayaban na, nga mangiwanwan ka digiti kararwayo. Not to control you, but to guide you. Handa kayo nga kontrolan kasi awan mo't pa nakita yung church tayo ano nang tagtitals kat binagkalmi kakabsat tapno itod na eh. Awan eh. Because that is control. Oh, da kayo kakabsat. Siguro kung kunak dito HBBC, the whole church, no lang bagkalam tihan nagtatights, ado kumat na tayong kakabsat. But we were not sent to control you. So we are not lords. We are rulers. Ti Lord kakabsat, awam choice mo eh. No mo aramidan, madusa ka eh, mabagkil ka, matay ka. But we are rulers. We set the rule. So ibagamikin ka, mali yung ginagawa mo. Ito ang dapat mong gawin. So di kita kakabsat, nohan nyo maawatan, di jay calling ti Apo kada kami nga, di jay ti trabaho may kakabsat, di kat adut piyembro nga tagidaksen na di jay. Dagsen ng jirik na nga, paunay mo ni pastoran. De tamala ta giving ti pagsarsarita amin no magbisita tamala tights ti ipalpalagipnan. Kaana nga rod kakabsat. Kala kumamot si ka nga naganna ka. No di anak mo kat adda makita nga pagkurangan na. Wanahan na naimbag nga arami ti biyag na di kat isut ka na na ibagbagam king kuha na saan ka di. Gusto mo no saan? Oh, kalagiti dadong mga churches, digiti members agree ni pastor basta ag-preach puro giving lata. Question, are you giving? Hangarod. Oh, santulag sardeng ag-preach giving, tuno mangmangtod kan. So maawatan nyo kakabsat dayjay. Hanyo tagidaksan hanyo kunaan nga ni pastor makialam. Amoyo kuna denggan nyo Pastor John 40 years a pastor preaching the word of God. Have seen a lot of problems in the church. Ito ang point. Kuna na kanyak, amom anak ko. No hamo pakialaman iti biag ti members anat serbim nga pastor. Gusto unuhan. Kasi, no tilang trabaho may kat, agtak dirty pulpit, agpreach, agsao, that's one part of our duty. No si ka nga naganak, di lang mangpakanti anak mo ti ubraam kat di kamot nga pakialaman no, kumusta't assignment mo? Kumusta ka jay eskwela? Awal kas jay kakabsat, ana serbim nga naganak. Hamo ko na nga, kat pakpakanak ba't? Una, may sanga trabaho deta. Ngam kas naganak, dapat amwem ti biyag ta anak mo. Oh, sinutkad kadwam anak ko, guraan nga rod. Deta anak mo no, kunam sinutkad kadwam ti eskwela kunam, guraan na. Hana, kasi maawatan na nga trabaho nga naganak dayjay. Duty nga parent nga maamuam no sinut katetex na. Oh, sinut katetex mo anak ko. Anak pakialam mo kunam kunanang mo. Ay nagbastos ka nga ubingan kakabsat no ibagam ti kas nagananang mo. Naawatan nyo kakabsat? In the same way nga kuna ka, pastor, kabsat, I'm checking the record. Abi manukat ti sweldom, tapno amok ti karkararag ko. Ano pakialam mo, pastor, kunam? Adult membro nga kastat panunot na kasi handa na awatan nga trabaho ti pastor dayjay kakabsat nga panangidalan kadakwada. So naawatan nyo ti calling ti Apo kada kami. Naawatan nyo kakabsat. Oh, kikinaawatan tayo di deta. Nuhan nyo kayat deta kakabsat.
Bumiro kayo di sa baling at church nga na makial alam ta pastor kada kayo. And I'm telling you, no ta pastor han na makial alam ta biyagyo, deta nga pastor awam pakialam na king ka, han na kay ayatan na membro, tila kayat nakakabsat, tay sweldo na yan ta church. Oh. Kat nakadut ka kasta nga pastor dito Amerika, hireling kakabsat. Hireling. Tila sweldo na ti kuanahan na pakialaman kat nakita yun ni Pastor John diya datta kakabsat. Ay adakad mo ti makalampas kada kayo, aming kada kayo, tsekan na tatights yo. Talagang may samaysaan na kakabsat. Why? Because kayat na nga masurusuro yu dahito nga prinsipyo, because this is the only way that God can bless and prosper your life. Cheerful giving. Oh, di kayo pala maawatan dahil kakabsat, cheerful giving. Kala DJ kayong ko ni Jasper. Blessed by the Lord. Pintas ti kwada ita. Madamat patakder na ti balay, 8 bedrooms. Nagdakkel nga balay nga kabsat. Ada conference hall na, ada bukod na nga gym. Kasi kunana, madalas kasi kami mag-host ng conference dito, pastor. Kaya naisipan ko, pa-hotel kami ng pa-hotel lagi ng mga pastor dito. Magpatay na lang ako ng bahay na maraming bedroom para dito matulog ang mga pastor. May bedroom pa kayo doon, pastor. Pastor Proby ang pangalan. Biruin mo yan. But they are a cheerful giver. Tapno, the idea yung kakabsat, 80,000 di tax da monthly. 80,000 tax only. Imagine mo latan no kasano ti income da di every month. The Lord has blessed them. Ngayon, amom ti kunana, amo pastor, mula sa simula ng aming talagang cheerful giving ang aming inasikaso. Sa nabale kunana, kasi tata nagragsak da nga mga ramit ti kaya data na ipalipas na di building na arami, kumbaga gat na ito da dete commitment da nga para iti apo. You see. Tapos ko na hamot nga dete pa nang-compare dagas nga dagiti members mi nga permit imot da kunana handa pulos mangted. Makita awan luwang hana pulos lumuwag ti biag da kunana. Oh, di ka pala maawatan di kita nga testimonyo. Kat iso nga da kami nga pastor no ibagami king kane tagibing mo di ka mangted kabsat. Hamo tagidaksen because haan nga dete for the sake nga makialam lang hang kami nga dete pakibiangot-biangot hang kami kakabsat nga dete chismoso nga tao nga makibiangot namang perdi. No di kat kas na naganak nga makialam tapno maiturong ka iti pagsiatam. Ma-grow ka iti apo, masursurum ti sa uti apo. Naawatan nyo kakabsat. Siyempre, dete nga mine, most of you naggapot katoliko. Api makial alam kad ngamin ta padi idi kay kada kayo kud sa amad ala. Sino kada kayo kakabsat ti binisitat padi? Alaman? Nanipod nabunyagan kayo. Aging gana kakabsat. Sino kada kayo binisitat padi di balayda? Sino kada kayo ti kinaunselan ti padi kakabsat? Ngayon suro na king katinugawan na ka. Kastoy ti Biblia, kastoy ti agkararag. Sino? Adawan. Awan. Kasi ti tradisyon, na isuro nga, ti padi, agtakder ta stage, agsaw, agbasat Latin, ti membrohan na mauawatan, na kunalangan napan, tun nagawid, ti feeling na, ay, naksay ti basol ko. Di tagakapsat, 400 years sa kastalatat panunod ti Pilipino. Tatan, na-save, na ikabil ti Baptist Church, mablaaw kayo na ta. Ni pastor, pakialaman nat biyagmin. Bisitaan na kami, amunat seldomi, damagdamagan na kami, api absent kam di Domingo, absent kam di Merkules. Amam no api mablaaw ka, kasi hanga isot nakasanayam iti relihiyon. Di nakasanayam nga relihiyon, deti mapangka, agugis ka ti kuros, mapamuidapul di imam yan tadanom, agitugkil kat kandila, kat di pa di adayo, kakabsat kala Diyos ti pagkitkitam, uray mambartag ka dagsig sigarilyo, isot pagkitkitam lataking kuana, agawid ka, and all of that, amom lang orad nagsugsugalan, ka mayat ti binggo na kadaamin nga kwa, pero sige ka latta kakabsat ijay, so anang orad ita kakabsat, you got used to it. Itata, adda ka iti church, kat makita ko na, sa bali dito eh. Nakita yung kakabsat? That's tradition. So, I'm teaching you the truth. Amen ba? Oh. So, beta kakabsat. Now, deto'y DJ, tisursuro mi kada kayo nga how to govern the church, which is the theocratic form of government. Theocracy. Okay? Theocratic. Kada kayo nga datahaway nang nangyayto yan. Amen? Diyan ka mo ni Sister Goldie, no nang nangagmudete nga sursuron sister, theocratic. Narinig mo na ba to? Hampay. Oh, damom. Okay, dinggam.
Okay? Theocratic form of government. The theocratic from the word theos means God. Okay? Greek data. Theos means God. Kratein, which means to rule. Okay? So theocracy is God's rule. Niya po Diyos iti agturay. Niya po Diyos ti masurot, matungpal, isut mapapati, isut final. That's theocratic. The final say is from God. However, the theocratic form kakabsat is God rules the church through the pastor. Awam makitam ta Biblia kakabsat nga ni Apo Diyos, He will rule the church through the members. Kunana ka dita ta Biblia, pastors, obey them that have the rule over you. Kunana ka de. Di pastor, di kunana, da kayo nga pa pastor, agtulnog kayo ka, di miyembro to isudat, mangituray ka, da kayo kunana ka de. Di kunana, da kayo nga miyembro, agtulnog kayo ka, di pa pastor, ta isudat, mangituray ka, da kayo. Ape nga isudat, mangituray, wanta ti apo tinang dutok, God called them. So nga, the only biblical form of government in the church is the theocratic form. So nga iti church tayo kakabsat, the leadership, God has the final say and the final decision and the final guidance through His servant. Ti adipon na kakabsat, isutin dinutukan na, nga pangiyimpresan na, iti kayat na, nga panangidalan, pagturungan, ken mapasamak iti church. Therefore, da kami nga pastor, we stand up, not dictators, kasi sa balit diktador kakabsat. Sa balit dictatorship, kan theocratic form of government. So we stand up in the authority that we have been called by God, knowing that God has given us the Bible, God has given us the authority to lead and guide you, not for our own purpose, but for the Word of God. Tapno surutan nyo, ti sao iti apo, the Word of God. Nakita yun? Evidently in the Bible, God calls His men at all ages or from all walks of life. Example, ni Jeremiah, inayaban niya po Diyos. God called Jeremiah. Ano ni pagpakita na dito kakabsat? God calls men. So kung kunak idikal man, hanyo nga dete tagtagibasitan ti pastor nga insaad ti apo. Kasi inayaban ti apo eh. No ti pa nagkunam, nalalaing kangam siyak, kat no si kakumat inayaban ti apo, di si kakumat adat ti sango, di agtugawag ka sumurot king ka. Bigbigak ano sikat inayaban ti apo. Ngam no bigbigam nga siyak ti inayaban ti apo, kat hanga sikat inayaban ti apo, agtungo ka, dumngag ka, sumurot ka, kasi adda inayaban kan dinutukan ti apo nga mangidalang king ka. Deta kat dumaawatam, deta kakabsat, you are not, dete ko na kami na blind loyalty. Among ti blind loyalty. Dete, sumursurot ka latang kakabsat nga bulag ka kunada. No, we are not blind. Because dete pa nangidalan mi kada kayo kakabsat kat haan nga manipulation eh. Ti blind loyalty, agga po ti manipulative leadership. No, di kat ti pa nangidalan mi kada kayo kakabsat kat in accordance to the Bible. No, anat ko na ti Biblia, surutan tayo. Is that blind loyalty? Malaksin no, bulag ka nga di maawatan ta Biblia. Ngam no naawatam ta Biblia, kat insuro miking ka, kat ipakat mi, ti panang surot mo, we engage you in obeying the Word of God. We are only exercising and dispensing our function and authority as pastor of the local church. Through the Word of God. Naawatan tayo kakabsat. Amen. Kasjay. So Jeremiah was called by God. Samuel, inayaban ti apo. Paul, inayaban ti apo. Isaiah, Moses, Ezekiel, all of them have been called by God. Romans 10:15. How shall they preach except they be sent? Kasanuda kanu nga mapan agkasaba, no hangay baon ti apo ida. Ibagak kada kayo kakabsat, amuyo hanasin sinanti calling ti apo. Tingnan nyo kapsat. Ado dagiti nagpastor nga awan calling na.
Anat mapasamak, handag balegi. Kakaasi ti church, kasi ginagtakder ngagsasaw, awan calling na kakabsat. Iso nga tayo pa nagkungkunayo kat sinsinan, hana sinsinan ti calling. You cannot be a pastor unless you are called by God. Kasi di Old Testament, di kiti agbalin nga ari, talaga nga inanointaran ti Apo. Uray kasanot kinanumo, di jay tao, no inanointaran ti Apo kakabsat, talaga agbalegit pa nang idaulo na ti church. Oh. Iso nga calling ti pagsasaritaan tayo. Iti kagimungan tayo kakabsat, ti recognize nyo dita, sinot inayaban ti Apo, nga mangidaulo. Sinot dinutukan na nga mangidaulo. Sinot dinutukan na nga mangi pastor kada tayo. DJ ti dapat ma-recognize yun ta kakabsat. Kasi once nga impatakder mo, kala, dinggan nyo ha, kala di tahaway na ta kakabsat. No, adada di kiti nang ipatugaw ti bagbagida nga isudat pastor, awan ti nang isen kadakwada. Alak, dehan na pa nang ikwa. Kala deta simmi na ta mawi kakabsat, impatugaw na latat bagbagina. Alakat, I don't care no ana ti mapaspasamak kadakwada, ngam as far as my Bible is concerned, I cannot recognize that calling. Awang nga kakabsat, iso nga hangkeg, butbuteng ka, di kita nga bambanag. Hanasinsinan ti calling ti Apo. Hanasinsinan. No inayaban na ka, hamu maitarayan. Am I right? Maitarayam ka, di kakabsat, no inayaban na ka ti Apo. Kalagan Jonah, binaun ti Apo, iso na nga mapanjay Ninibe, itarayan na, kinamat ti Apo. Iso nga hanusinsinan ng ti pastor kasi inayaban ti Apo deta. Na, kanyak, inayaban na ti Apo ng pastor. I can be a lawyer, perhaps. Kayak mo siguro ti agbaling abogado. Siguro no nangalak lang ti, no intultuloy ko lat nagbasbasa idi, nag-college sak nangalat ti law, akat baka, siguro akat, piskalak nga tamot itatan. Nganganak nga tamot agkwesan with the blessing of the Lord. Pero look, if I became a lawyer, rather than a pastor, which I am supposed to be one, I will become a miserable lawyer. Because that's not my calling. I am fulfilling a function which is far from my calling. Adayo din nga yaban ti Apo kanya. Baka anak pa'y kidagbalik, baka awanak pa'y kumaitang kakabsat no pinilit ko nagbali na abogado. Awanak kumaitan, baka inalanag ti Apon. Kasi mabalihan ko na ti Apo, inaibang kang pastor, anat pag-abogaduam, alak man latabiyag mo no, di mo kayo pastor ko na naa. So, ti pa nagbali na pastor kakabsat, calling ti Apo, iso nga dakay nga miyembro, hangkay nga agin lalaing kakabsat, gaputa, ti kalablaban mo no labanam ti pastor, ti Apo nga nangayab king kuana. Iso nga da kami hangka mabuteng ka. Dure man pa'y ag-disobey ka, dure ag-rebelde ka kakabsat, mabalinda ka nga ikararag, makita yun to deta damdama. Mabalinda ka ikararag, adayan ta Bible deta. You see, so kasta ti calling iti Apo. Now, I surrendered my life when I was 14 years old. I knew even idiubing nga kakabsat, adda talaga desire ko matag-pastor. Naman pa narigat iti biyak ti pastor idi. At narigat nga talaga iti ti mangrugi. But I praise God, I surrendered my life, and for many times in my life, ura idi pastora kundi yang pastora kung kunak ti Apo, Lord. Talaga ba ngayon ayaban nagpastor? Do yaban Apo, kat ipakitam ti favor mo biyag ko. Please show the confirmation and vindication in my life nga talaga nga dahito iti nangayabam kanyak tapno awan buteng awan danag ko ngagtakder ket mangidalan kadigiti taom kasi no di inayaban pastor Apo, tsak kaya ta nakarigri. Padasin nyo ket pastor kakabsat nakalaklaka ka di. Aglalalo kung nagidigan man. Padasa mo tiyak, pastor, aglalo no ti katangken ken kabengeg ti miyembro ket kas laging kagukunag. Amen. Namakpay kakabsat kakaasi ka pastor. Kalakano day may isang nga tao kakabsat. Rimwar. Ket adda kan nakita na nga nagparang nga nagpakita ijayan tatangatang kakabsat nagpurma nga ulap. Pambihira. Kunana kanukot PC kunana. Duwa nga letra PC. Uy, kunana. Calling ti Apo dito kanyak kunana. Anak kunana diyan. Preach Christ. Pastor a church. PC. Wow. Napa nag-Bible college kakabsat? Napa nag-Bible college? Hindi ko nagpastor. Hindi ko kakabsat. Han na marik na ti blessing ti Apo. Madi.
Ag-preach, madi. Oh, hanadingdinggan ti tao, isuna, kunana nga kasta apo, kunana. Nagkamali aksamot, dedi na panagbasak, dedi nakitak di tangatang. Haan samot ta preach Christ apo. Plant kamote, samot na ijay, kunana. Plant kamote. So gimatang kakabsat, iti asyenda na. Minulanat kamote, bimakdang. O kitam? Iti nagpastorhan na nagbalegi, iti nagkamote, nagbalegi. Apay, wana ta kabil na ti bagina, iti posisyon, ngahan na nangayaban ti apo kanyana. Oh. So nga padasin yung agawon ti posisyon mino, hanga dakay tinayaban ti apo kakabsat, ti apot kalablaban yung. You see that? Presidents may be elected. Generals may rise through the ranks. Captains and prime ministers may be appointed. Kings may claim the throne through birth. Da kami haan nga by birth, ti pa nagbalimi nga pastor, haan nagaputa kadilinya kami, automatic nagpastor kami. Pero eventually, da kami nga talaga, awan mo sa bali nga number one nga asahan ti apo nga tumulong ti ministry, full time, no di da kami mo lang nga pamilya at pastor. But to become a pastor is a calling from God. Dictators rule by force, but only God may call a pastor or a preacher. The call to preach or pastor is unmistakable and unforgettable. That is clear from the above examples. It is in every case an unusual supernatural experience. Hami i-claim ka danangagmi kakabsat, but we know deep in our hearts that God has called us. Personally, I know in my heart, God has called me to serve Him as a pastor. Kati pagyamanak ti apo kakabsat, ket insad nak iti apo, itimot lang church nga nakamulatak. You know, that it church tayo. And to God be the glory for that. Let me just give you two things before I close on this regard. Umuna kakabsat, God knows His servants. God knows His servants. Anat puntok didoy. Ammo ni Apo Diyos, dagiti inayaban na. Kastitiket na nga sawang kakabsat. Adu dagiti makita yu kanyami, nga kasla pangpilawan. Okay, I hope nga awan. At dati kiti makita yung kada kami nga kaslang pangtagibasitan nyo. Oh, pastor, adakat Pilipinas, adak Amerika. Oh, mabaling nga DJ ti adatamain mo nga pangtagibasitam kanyak, nga kas pastor, ngimte ti kahit kung ibaga kada kayo kakabsat. Ammo ti apo dayta. And despite nga ammo ti apo dayta nga limitasyon, ammo ti apo dayta nga kasla kakurangan, yet inayaban na kami. Nawatam deta? Amo ti apo nga dakti Pilipinas at dakay ta Hawaii, and yet insaad nagti apo nga mangidalan kada kayo kas senior pastor. Dapat maaktalis weta mo kung kunang adakal ta Pilipinas pastor, adakam ti Hawaii. No daytat pang tagibasitam kanyak nga kas pastor. Dapat maawatam nga ti apo ammo na nga kasta. And yet in tuding ti apo nga kasta kakabsat, iti dapat nga maaramin. In Jeremiah chapter 1 verse 5, look, Jeremiah chapter 1 verse 5, it says, before I formed thee in the belly, I knew thee. Ni Apo Diyos, kunanak ni Prophet Jeremiah, sakbay nga inawan ka iti tiyan, amok ka idin. And before they came as forth out of the womb, sakbay pa'y nga nayanak ka, dinutukan kan, sanctified, dinutukan kan, pinili ka. O idi adakpel di tiyan ni mama kakabsat agad dinutukan nakti apon. Isuward nga idi maiwa di tiyan ni mama kunakan di doktor, the mother will live but the child will die. Nagkararag ni Pastor June. Kat di nga kararag, I believe kakabsat talaga nga inyimpress ti apo king kuana kunana, Lord, nung panubusam ngagbiag dating ubing, idaton mintong agserbiging ka. Talaga, parang birth kakabsat, nadutukan ako na sanctified. And I ordained thee a prophet unto the nations. So dinutukan nak mo ti apo nga mangidalan, mangitultuloy, kada iti narugyan nga trabaho ti apo, the HBBC, which today is now unto the nations. Ada Hawaii tayon, ada Australia tayon, ada Korea, Hong Kong, the unto the nations, deto yung kakabsat. Amen? So, numaawatam deta nga miyembro, anat mapasamak, ngumato, di jay respetom iti pastor kat kunam, kas jay gayam. Nabaliwan, kas jay gayam ti adipon ti apo, hanggayam asinsinan. Kasi no impatugaw nalat bagbagina, hanagbalegi, dakam ti maperdi. Ngam no ti apot nang ipatugaw king kuana, siyak ti madadaal, no jak sumurot king kuana. Kasi isot into ding ti apo eh.
Pagdaksan tot biyag ko, pagdaksan tot pamilyak, no jak sumurot king kwa na, idinto nga ti apo, isot into ding na nga mangidaulo kada kami. Naawatan yung kakabsat. God knows His servants. Na amo ti apo kabsat, number one, His abilities. His abilities. People are creatures of different personalities, and such are God's leaders, and they vary also, not only in their personalities, but in their methods of leadership. Well, makita yun, they act, talk, decide according to the degree of enlightenment they receive from God, and not according to the degree of enlightenment of other preacher. Digiti decision may kakabsat, hanggang na ibasar ka, digiti makitkita, no dikat, kas pa nang ipa-impress ti apo kada kami. Kalaga digiti, kuna ni preacher Glenn, just for the last week kakabsat, there have been a lot of major decisions that we had to make as leaders and stewards of the church. Kat, ada digiti, ipustrumi, ada digiti na matuloy yun. Why? Because we are sensitive to the intervention of God. Makita ming hana pagayatan ti apo, ure kasla pa nagkita mi mayat, ng makita ming hana isut pagayatan ti apo, hami ituloy. Kasi sursurutan mi ti apo eh. Sursurutan da kami met. Follow me as I follow Christ. Deta kakabsat ti leadership ti church tayo, surutan da kami, kas pa nang surut mi ti apo ti biyag mi. Akat madanagang ka, hamusurutan iti pastorata, isut dinutukan ti apo. Number two, God knows His limitations and weaknesses that could cause His failures. Adot limitasyon mi, weaknesses mi. Isuwar nga kita nyo kakabsat hanyo tagtagibasitan no talaga nga dayta kat inayaban ti apo. Hanyo tagtagibasitan ti inayaban ti apo, taure kasanot kinanumuna. No inkawus ti apo iti dayta nga tao, dinutukan na iti anointing na kakabsat, mablesan kayo amin. I know of some pastors who are not as dynamic as me eh. Makita yung siguro, ti pa nag-preach me kini Pastor John kakabsat ka talaga nga, hamo nga may iden nga taga-bagara kami. Amen. Ije Isabela kakabsat no, digijay na panak, agkat-katawa, digijay tansyan nga na panak, digijay makasarasarita me, kunakat, sagmamano deta, kunakat, hangkay taga dito, ay sir, kunada no kwa. Taga-bagara kami, kunaktupay, taga-Ilocos kayo, kastat pa nagsasaw, taga-Ilocos kunana. But you know what? Adadaamok nga pastor nga hanakasla kada kamit kapigsat pa nagbos-boses na kakabsat. But you know, they have a big church. Ni Pastor Rick Martin, Iloilo Baptist Church, aragtak kala kapila, reboot membro na kakabsat. Ngamnog sao, kasla pusa, meow, kalakadjay, kala pusa. Pero kita, gaputa isot dinutukan ti apo, adaking kwa na blessing ti apo, makitam ti panagayos, perming agro ti church na. So no, duma kakabsat, awan ta kapigsat boses la deta. Awan ta kinapo daw no kinangisit. Adda deta, calling ti pagsasaritaan tayo, di kakabsat, di inayaban ti apo. So dapat da nga members, kunayo na ta apo, agyaman kami. Taada inayabam nga pastor nga mangidaulo kada kami. You know? Kat, dito ti may sa dinggan yun. No adaman makita yo, nga kasla, kakurangan mi, ti mapilaw nga, kasti ko pastor, nalaling, kasti ko Ada makita yung kurang kat pakapilawan mi. Listen, amo ti apo dayta, ngam inayaban na kami. Kat insadya ti apo akas jay, amoy no apay, tapno ijay nga makita yut parabor ti apot biag mi. Nga iti kalaksid, dayjay nga nanumu nga aspeto ti biag mi. Ti apo na buslon ti parabor na, kat kunam to, talaga, hanga ni pastor kat hanga, dayjay kinatao na. No di kat makitak ti grace ti apo keng kuana. Talaga nga inayaban ti apo, dinutukan ti apo. Kat siya sinuak ngahan nga paidalan. Siya sinuak kuma, apay anat pa nagkitkitak ti bagik, kat inayaban ti apo. Nga isot mangidalan kada kami, tapno maawatan mi kan masurutan mi ti usto nga pa nagserbi iti apo. Nakita yung kakabsat, deta, nakalawlawag. 1 Timothy 1:12, let's close. 1 Timothy 1:12. Kuna ni Apostol Pablo, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me. Agyaman na kini Kristo Jesus, nga iso tinang enable. Listen,
God does not call the qualified. Ayan o, God does not call the qualified. He qualifies whom He calls. No ti pa nagrit na mas qualified kangam siya, ti question, apeng arod nga sikat inayaban, ti apo. So hamoy compare deta ability kanyami nga pastor because when God called us, He did not just base it on our quality. God's calling is God's prerogative. Prerogative ni Apo Diyos data kakabsat. Kat no inayaban na ti may nga tao, uray kasanot kinanumuna, ti apon tut mangpunno, tapno DJ nanumo nga adipon na, iparangarang nanto ti parabor na kengkuana. He qualifies whom He calls. Oh, iso nga kabsat, hanasin sinanti adipon ti apo. Next time kita untay ito, anat mapasamak kadigidjay nga Kristiyano no miyembro, nga handaan mo nga bigbigan ti pastor, labanan da ti pastor kontra anat mapasamak kadakwada. Kitantay ito no maminsan kakabsat. Amen? Okay, I hope nga dayti nga lesson, diningagyo, hanga dayti dingdingan nyo lang, mayat, nagpinta sa dingdingan nyo lang kung kuna. Ami reason nyo, tapno agsagapsap kada kay di prinsipyo kakabsat. Tapno, ti masangwanan nga aldaw, makita yun to ti biyagyo, you are blessed because you have learned to follow the instructions of the Bible.